Ah, wamama wanandoa international, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Sawa vile mlinialika, naitwa James Bamwesa, na kwa kifupi, kwa kuchunga muda, nataka nizungumzie kuhusu hasara ya kuwa mwanamke mjanja. Tunabariki neno hili kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Hasara za kuwa mwanamke mjanja. Ninashukuru kiongozi Mama Judith, Dr. Judith, asante kwa mwaliko. Hasara za kuwa mwanamke mjanja. Kwanza, mwanamke mjanja, nilijaribu kupekua Biblia nitafute neno mjanja, nikaona mjanja na mjinga ni vimoya. Yaani nafasi ya kusema mjanja alitiliwa mjinga. Ndo nilisoma Biblia kwenye Mezali sura 14 mstari wa kwanza. Biblia nasema mke mwenye hekima huijenga nyumba yake, bali mwenye ujinga huibomoa kwa mikono yake mwenyewe. Sasa mwanamke mjanja ni nani? Tunabariki neno hili katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mwanamke mjanja ni nani? Mwanamke mjanja ni mwanamke anayependa kutumia hila, mbinu za kificho, udanganyifu au ujanja wa maneno ili kufanikisha malengo yake, badala ya kutumia ukweli na mawasiliano moja kwa moja katika mambo yake. Sijui kama nasikilika. Mwanamke mjanja ni mwenye anapenda kutumia njia za werevu. Ni mtu mwenye anapenda kutumia bumavitu wa uficho kusudi afanyikishe vyenye viko kuroho yake. Vinasikilikana? Niseme nini? Mwanamke mjanja ndani ya ndoa ni mtu mwenye uko naye mundoa, lakini iko na vingine vyenye iko navyo. Yaani mwili njo uko nayo munyumba, lakini roho iko mbali sana na nyumba. Mwanamke mjanja. Tugusie bumavitu muona kusaidia, lakini nafikiri hapo inasikilikana. Ndio maana nikakwambia mwanamke mjanja kibiblia ni mwanamke mjinga au mpumbafu. Bwana Yesu atusaidie. Basi ili uweze kuelewa mwanamke mjanja anakuanga namna gani. Mwanamke mjanja ndani ya ndoa anaweza asema kitu lakini iko na kusudia lingine. Ule anaitwa mwanamke mjanja. Mwanamke mjanja ni mtu mwenye ameibwa akili na shetani. Aro, mwanamke mjanja ni mtu ameibwa akili na muovu ibilisi ili asahau nafasi yake. Mwanamke mjanja anajiwazi yake iko na akili zaidi ya mume wake. Biblia inamuita mwanaume kichwa. Biblia inasema mwanamke ndani ya ndoa anapaswa kuwa mtiifu. Utiifu ni kutembea sawa sawa na uongozi ya kiongozi. Sasa ibilisi anapotaka haribishe mwanamke na kumtia mkategoria wanawake wajanja, mwanamke anaanza kwanza kujiona ana akili. Naweza fanya hivi na mimi nabana bwana yangu. Na mimi naweza fanya hivi na mimi namkwepa hivi na mimi nachomoka huku na mimi dege. Kumbe tayari mama umebebwa. Akili yako imefungwa zimuni. Sababu tayari wakati unapofanya vitu vyako vya ujanja vya kuwaza huko na akili kumzidi mume wako, wewe na mbingu mnatengana katika hiyo kipindi. Vyote vinyotafanya vitakuwa vya mapepo. Nilisikia baba mmoja analia Tanzania, na hiyo kitu ninawafunzaka hayo hapa wamama wanandoa international. Baba analia anasema mke wake ameiba pesa.
alimpatia kazi ya kujenga nyumba ya ghorofa 2. Mama akawa anaiba cement, anaenda anajenga naye kwabo kanyumba kake kakidogo. Kilichotokea ni nini? Mama alipo akajenga nyumba mjina ya mama yake. Huyo mama huyo, yeye mjanja, akaenda jenga nyumba mjina ya mama yake. Wakati mama yake alikufa, sikia, nyumba silikuwa kujina ya mama yake. Bakaka yake bakakamata dokumenti za nyumba, balikuta musanduku ya mama marehemu. Akasema kumbe mama alikuwa na nyumba, hii nyumba ni yetu. Njo mama sasa huyu mjanja kuleta fujo kubwa kukilio, ile nyumba ni yangu, nilitiaka kujina ya mama, sikupendaka mume wangu avijue. Unajua shie baba atukosake bashemeki wenye batatuibia siri za kubukwe. Haleluya. Kuya kuambia wana, unajua kama nani bibi yako, yeye dada yetu, anasema kama aliibaka pesa kwako akakuya jenga nyumba mjina ya mama. Kuna wakati kwani ulipotezaka pesa? Mimi bwana, mimi nilikuwa namwaminia mke wangu, na muamini, na msamini, na mkubali, na muheshimu. Tia mama chini, bitu ikaenda mpaka court. Mume wako anasema hakuna wakati amewahi kupoteza pesa kama zaidi ya $20,000. Mama anasema kweli, mume wangu nihurumie, nilikuwa nakata cement kwenye ulisema tununue mifuko 500, nilikuwa nanunua mifuko 213. Ile ingine yote nilipeleka, ulisemaka tununue hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Baba mkono kukichwa, kuishiwa na kushangaa. Sasa hii nyumba haiwezekane. Bandugu yake wakasema hiyo yote uongo, nyumba ya mama yetu. Pesa zenye mwanamke aliiba mwake mundoa, akaenda akanyanganyiwa hayo na bandugu yake. Ule anaitwa mjanja, ameibwa akili. Huyu baba akasema hivi, afadhali angeitiaka basi kujina ya mtoto, sababu nyumba inaenda, watoto wake hawafaidii ndani, inaenda gabuliwa watoto 11 kadiri walikuwa walizaliwa. Inaonekana huyu mama anapewa tu, hapewi hata 1/10 ya pesa alizoziiba kwake. Niko na kupatia mfano ya mwanamke mjanja ili upate kuelewa hasara ya kuwa mwanamke mjanja ndani ya ndoa. Bwana Yesu atusaidie. Mwanamke mjanja ni mtu mwenye anapendaka kuficha ukweli ili kupata faida ya binafsi. Nafikiri unanielewa hapo. Mwanamke mjanja afadhali afiche ukweli kusudi yeye apate faida yake. I'm sorry. Anatumia maneno, anatumia hisia, anatumia mazingira. Anaweza hata ongea na wakubukwe yake, anaweza tumikisha wakwabo. Yani anatumia ujanja kwa maneno, anaweza panga vitu kwa siri bila hata kumjulisha mume wake. Hiyo inaitwa ujanja. Mama unayenisikiliza katika kikundi ya wamama wenye ndoa international ama wanandoa international, acha nikwambie ya kwamba ujanja kwa mwanamke ndani ya ndoa iko na hasara nyingi sana, ambayo ya kwanza inamrudilia huyo mama ambaye alijiwazia kuwa mjanja, ambaye alijiwazia na kuwa na akili zaidi ya mume. Mume alijitoa labda mbele ya kuowe. Sikia kwa nini Mungu anapiganiaka wanaume akikutana na mwanamke mjanja. Nisikie vizuri, Mungu hawezi kushiriki katika ujanja wako. Kwanza, wenda mume wako amejitoa ili akuowe, akuheshimishe, ametukaniwa, amezarauliwa na familia yake. Kuna wengine wa baba wanakubali kuacha mapashwa yao. Ameacha kumtunza mama yake mjane, ameacha kumtunza baba yake mzee. Wengine wanakubali kufukuza wazazi wao ili aweze kukuoa wewe na kukutunza. Unayenisikiliza? Alafu mama, huyu baba amekubali kujiima ili wewe uwe vizuri, ili wewe uwe na heshima. Anapokutulizanisha nafasi, wengine mmetolewa vijijini,
anapokufikisha nafasi, wewe sasa unajifanya nini? Unajifanya mjanja. Mungu hawezi kuwa na wewe. Sherti laana zitaambatana na wewe mpaka utasikiria kumwili yako. Bwana atusaidie. Niko nazungumzia mwanamke mjanja. Hasara zake ni gani? Kabla sijakupa hizi hasara, elewa hizi tabia. Huenda labda uko miongoni mwa wajanja walio ndani ya ndoa pasipo wewe kujua. Bwana akusaidie mama unayenisikiliza. Hasara za kuwa mwanamke mjanja. Lakini mwanamke mjanja iko na tabia nyingine. Mwanamke mjanja hakuwake na privilege ndoa. Hakuwake anapigania kudumu kwa ndoa yake. Iko tayari kuua ndoa kwa ajili ya faida yake. Bwana tusaidie. Iko tayari kuua ndoa kwa ajili ya faida yake. Na ndio maana wengine wanafikiaka kuwa tayari kuua mwanaume ili abaki na mali. Ni mkoshi na ni balaa kubwa kama umeanguka kwa mwanamke mjanja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atusamee. Mwanamke mjanja anapanga mambo yake bila kushirikisha hata mwingine mtu ndani ya ndoa yake. Marafiki zake wote ni wa nje ya familia. Kila mara ninawafundishaka wamama wanandoa international. Rafiki wa kwanza wa mwanamke ni mume wake. Rafiki wa kwanza wa mwanaume ni mke wake. Na anayejenga hii ushirika ni mwanamke. Kuna wengine wa mama kusudi umtoe kwa rafiki wa nje mpaka ule rafiki akuwe anamuiba. Akisha muiba ndio anarudia kumstari. Mume ni kichwa, mume ni macho ya nyumba, mume ni taa ya nyumba. Mume ndo anaonaka kwenye jamaa inaenda. Mume ndo anaonaka kesho ya jamaa. Na ndio maana Mungu kiisha kumpatia mume hii capacity ya kuona mbali, Mungu alipompatia mwanaume macho ya familia, Mungu mwenyewe akamuita kichwa cha jamaa. Maana kichwa kinabeba macho, maana kichwa kinabeba masikio, maana kichwa kinabeba mapua. Kwenye kunataka kuja harufu mbaya inayoweza kuharibisha hewa ya familia, mwanaume anaona na anasema mke wangu pita hivi. Sasa kama mwanamke ni matuungwe, kama mwanamke ni kichwabui, kama mwanamke ni mangwere, kama mwanamke ni mjanja, mwanamke hata kubali kutembea na sawa na mapenzi ya mwanaume. Na hapo mwanamke anakuwa kinyume ya mapenzi ya Mungu. Mwanamke mjanja iko tayari kuua mume wake ili abakie na mali, na kwa akili yake ya kimashetani pasipo kujua ya kwamba tayari anatawaliwa na shetani, anawaza njoo raha. Ni kusema kwa msemo mwingine, mwanamke mjanja ni mwanamke ambaye yuko tayari ni mwanamke ambaye yuko tayari kwa kila kitu ili lengo zake za siri zipate kufanyikiwa. Mwanamke mjanja iko tayari ndoa ibomoke ili nyumba nayo ijenga kwa siri, ile tu nyumba ifikie. Mwanamke mjanja iko tayari kufukuziwa mubunyumba na kutukaniwa. Iko tayari mumuite mlozi, mumuite mwizi, lakini mambo anayoifanya yake ya kibinafsi. Si ndio maana wengine iko tayari kutupa watoto na anaenda. Hiyo ni kuwa na ubinafsi. Hiyo ni kuwa na roho ya kujipenda. Sijui kama nasikilika hapo. Mwanamke anaacha na kanda watoto na anajiendea yake. Unaenda wapi? Mimi naenda tu. Mimi naenda. Watoto mimi naenda. Kuna vitu anaandaa. Kuna vitu iko anaenda fanya. Na vile vitu ndio anataka afikie. Hajali maisha ya Bwana, hajali maisha ya watoto, hajali na
Kibaya zaidi mwayo ni kwamba hajali mpaka na Mungu mwenye alikuwaka anaomba, mwenye alikuwaka analilia kusudi apate hiyo ndoa. Bwana atusaidie. Bwana asamehe wa mama ambao wameenda tayari kuzimu kupitia kufungwa macho na wakijifikiria tu wako na akili. Barikiwa sana mama Helen. Naona tuko pamoja. Barikiwa zaidi mama Hortense. Asante. Napokea baraka. Asante. Haleluya. Mwanamke mjanja. Nikupatia hasara za kuwa mwanamke mjanja. Acha kwanza nikumalizie nani. Hali za wanawake wajanja wenye wanajiwaziaka angali munjia wakati yenye yeye ndo ameshapotea. Mwanamke mjanja ndani ya ndoa anakuwaka na roho ya kupenda kutawala wengine kwa mbinu za kificho. Mwanamke mjanja anakuwaka na roho ya kutawala wengine kwa siri. Yani anatumiaka mbinu zake ili yeye anayua anawatawala nyie wote. Mwanamke mjanja. Mwanamke mjanja ni mtu mwenye ujanja kwanza anasimamia kunini? Ujanja anasimamia kuuongo. Mwanamke wote muongo. Bwana anamuuliza kuliko aseme jibu ya kweli, anasema jibu ingine na anajua ukweli ndani ya roho yake. Hauna bahati papa. Hauna bahati. Sababu hiyo sio ndoa. Nashukuru sababu wa baba hawako hapa. Mwanamke mjanja silaha yake kubwa inakuwaka uongo. Bwana tusaidie. Mwanamke mjanja ni mtu mwenye anakuwaka kama tuseme nini? Concurrent. Mpinzani wa mume wake. Bwana akifanya hivi naye anafanya hiki. Bwana akifanya hivi naye anafanya hiki. Mwanamke mjanja. Mwanamke mjanja hawezi saidia mume wake kwa hata kitu moja. Kila kitu atakuwa anafanya, atakuwa anahakikisha mnatoka faida yake. Huyo ndo mwanamke mjanja. Bwana msaidie mtu mmoja hapa wa mama. Niko ninatunza ndoa zenu. Bwana wawezeshe. Bwana wasaidie katika jina la Yesu Kristo. Acha nizungumzie hasara za kuwa mwanamke mjanja. Hasara ya kwanza ya kuwa mwanamke mjanja. Nilikwambia ujanja na uongo binaendanaka kama mapasa. Mtu hawezi kuwa mjanja na sikuwe muongo. Anajiwazia kuna akili na dribble bwana. Anaweza atachonganisha watu yote mjamaa kupitia uongo na ile yenye anawaza ndo akili. Biblia inasema kwenye Mithali 12:22, midomo ya uongo ni chukizo kwa Bwana, bali watendao uaminifu ndio furaha yake. Furaha ya nani? Furaha ya Mungu. Wakati wewe mama hauko muaminifu kwa mume wako, uaminifu ni nini? Uaminifu ni kutembelea muukweli sawa na patano yenu na uongozi ya Bwana. Hiyo ndio uaminifu. Kwa hiyo hasara ya kwanza ya kuwa mwanamke mjanja, mama unanisikiliza, ni kwamba unapoteza uaminifu wa mume wako. Unapokuwa mwanamke mjanja, unajifikiria uko bingwa, uko gangi. Uko napoteza uaminifu ya mume wako. Hasara ya kwanza hiyo. Bengi mnakuya, papa nisaidie. Papa ongea na bwana yangu. Papa ongea na muyomba yako. Papa ongea na mtoto wako. Niongelee na pastor. Niongelee na bishop. Mweba mama international. Bu internationale yenu ni ya ujanja. Sivyo? Wewe mwenyewe ukisha kuwa mjanja mle mnyumba, iko vigumu. Bamoja wenu wanakuya, nataka bwana akona niwekesha pesa. Sijui wake anapataka ngapi. Ukijua tu siku yenye mlipokee, lenye ulianguka hapo na lunakatiwa mo mara pili. Sasa
mjanja kama na huo. Wanaume biko na akili. Wanaume biko na akili. Ndio maana wanaume walipewa capacity ya kuwabeba nyinyi wa mama. Anaweza jifanyisha, anatia $20 mfuko na anajifanyisha na isahau. Wewe unaanguka hapo na kumwambia nilipata $10, mjanja. Next time hata ziacha, hata kupatia na hata kuwekesha. Bwana kusaidie. Hasara ya kwanza ni kwamba unapoteza uaminifu. Ukipoteza uaminifu, bwana yako tu akijua kama uko mjanja, ujue kama unajiharibishia maisha. Nikukumbushe ya kwamba unapoharibisha maisha yako wewe kama mama, kuna dozi ya maisha ya watoto pia ambayo unaharibisha pasipo wewe kujua. Nitakufunzaka hiyo ingine siku. Hasara ya pili ya kuwa mama mjanja. Hasara ya pili ya kuwa mjanja ni kwamba mwanamke mjanja ndani ya ndoa ni kwamba ujanja ya mwanamke inakuwa inaleta migogoro na ugomvi nyumbani. Methali 16:28 Biblia inasema mwenye hila huchochea ugomvi. Ukisha kuwa mama mjanja, unakuwa mwenye hila. Utakuwa unaanzisha mabishano, kaleta migawanyiko, sababu kichwa yako haiko nafasi moja. Uko mnyumba mwili, lakini akili iko nje kwa biashara yako. Uko mnyumba mwili, lakini roho na mawazo iko kwa bwana babatu. Uko unawaza kisi utawachomola mabwana ya watu franga. Uko unawaza kisi utaiba nje. Uko unawaza kisi utafanya biashara yenye bwana yako ajue. Uko unawaza huyo anaitwa mwanamke mjanja wa Mama International. Sasa hii inaleta migogoro na ugomvi nyumbani. Hauwezi kuwa na mwanamke mwenye anajiwazia kuwa na akili kuzidi mwanaume, ndio tunaita wanawake wajanja. Hauwezi kuwa na mwanamke mwenye eko na siri zake zenye bwana hajue, na hiyo ndoa ibaki inatulia. Haiwezekani. Kuna siku tu bitavumbulika, panda shuka. Ni wangapi walizala watoto ya nje ya ndoa yao? Alijiona mjanja, alijiona mwerevu, alijiona mjanja. Kumbe mwanaume njoo iko tu mwanaume. Mwanaume aligundua hivi vitu. Mwanaume mpaka akakutanana na watoto wenye yeye analea mwake. Mwanaume mjanja, mwanaume mwenye akili, mwanaume mwenye hekima, akaona atajiharibishia huduma, atajichafulia jina, atajiharibishia kazi. Kukazi alikuwa anatumika, alikuwa anapokea zaidi ya $5,000 kwa mwezi, na alikuwa anaheshimiwa. Kama anafukuza huyu mama ambaye umalaya yake inajulikana kiisha miaka karibu 7, batoto walishaanza enda kumasomo, bumalaya ya mama inagunduliwa. Chungu ya shetani haikuangi na mfuniko. We mama unayejiona mjanja, wenzako waliotangulia. Niko nakupatia mfano ya huyu mama ambaye mimi nilikuwa natumika na mume wake mu project ya United Nations. Alipogundua ya kwamba mke wake alizaa nje watoto 2 ndani ya nyumba yao, akaamua kuchunga huyu mama mpaka siku contract yake ya kazi itaisha. Siku kazi inaisha, mwanamke sasa anatoshewa proof. Wewe ulikuwa na akili, wewe ulikuwa mjanja, wewe ulikuwa mwerevu, mtoto wa fulani na fulani ni wanani? Ni wangu. Chukua watoto wako wale 2, kwenda nao kwa baba yao. Kuya kukuta baba yao ni bwana wa mwingine mtu. Mjanja mwanamke ni kipofu mwenye anatembelea mumavi. Mjanja mwanamke ni mtu mwenye hajui hata thamani ya maisha yake, na ndio maana ni mtu anaweza kuharibisha nation nzima. Huwezi kuwa mke mjanja na umalize maisha kwa amani ndani ya ndoa. Havitawezekana. Haleluya. Mwanamke mjanja ana hasara ya 3. Anaharibisha amani ndani ya familia.
Biblia inasema kwenye Mithali 22:21, afuataye haki na fadhili huona uzima, haki na heshima. Sasa mama mjanja ambaye hafati haki, hamwezi kuwa na amani ndani ya familia. Kinacholeta amani ndani ya familia, moja mwavyo ni umoja katika kila kitu. Umoja katika kila kitu ndio naletaka amani mfamilia. Naweza yeishi na mwanamke mwenye mimi najua kama niko naye hapa, lakini iko na zingine project zenye anafanyaka zenye mimi sijui. Mimi nakosa jina ya kukupatia au ya kupatia huyu mama. Mama Judith, funza wa mama. Shetani amewaonea wengi. Asante tena mama Hortense kwa baraka, nashukuru. Shetani amewaonea wengi. Tutapata amani ya yemu nyumba. Wewe mwenyewe tunakala pamoja, tunaomba Mungu bariki, utubariki, utubariki. Na muroho yako unajua vizuri ya kwamba kuna miradi huko nayo ambayo mume wako hana habari. Unakuta tu kulifika kunyumba, unakuta kimama kinavimba. Kumbe barisha akipigia simu kwenye walienda mchuruzia masamaki vinaomba. Juni vya laana. Anamwambia cement zimeibwa. Ukimuuliza unasirikia nini mama? Anakuambia hakuna shida. Mapasho yake hawezi kuifanya. Kazi za nyumbani zinamshinda, kichwa haiko. Yaani hata Mungu unamzoea. Kwa hiyo hasara ya tatu ni kwamba mwanamke mjanja ni chanjo, ni pepo ya vita ndani ya nyumba kila siku. 4. Hasara ya 4 ya kuwa mwanamke mjanja. Hasara ya 4 ya kuwa mwanamke mjanja ni kwamba mwanamke mjanja anafundisha watoto tabia mbaya. Biblia inasema kwenye Mithali 22:6, mlee mtoto katika njia impasavyo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Na nirudie nikwambie, kadiri mama alivyo ndivyo mabinti wake wanakuanga. Bwana atusaidie. Kadiri baba alivyo ndivyo kijana wake anakuaka. Sasa ukiwa na mwanamke mjanja, batoto yako bote batakuwa ba muongo. Yaani mme unaweza tu kukaa kimya, lakini unajua hapa ninatengeneza ishemba ya ba muongo na bakorofi. Ukiwa na mwanamke mjanja. Nilianza na kukuambia ya kwamba mwanamke mjanja hakuwaki anajali faida ya hata ya watoto. Anajionaka tu yeye peke. Cha muhimu akule, cha muhimu avale, cha muhimu azini, cha muhimu aonekane, cha muhimu aonekane kumastachi. Anavala nguo ya dola 500. Mwisho ya akili yake ni dunia yenye iko nje imuone yeye. Bia maisha ya watoto bile habisumbuki. Oh bwana, ndoa wapi? Ndoa kwake ni business. Kwa mama ukimfunza mama unafunza taifa nzima. Na akili ya mama umoja ikiharibika, jua ya kwamba familia yote inaharibika. Baba anakuwaka haiko, baba wana yenu abakuwake mara mingi kunyumba. Sawa vile na mimi sikuwaki mara mingi kunyumba. Anayebaki na watoto ni mke wangu, mama yenu Joyce. Unafikiri mimi niko na muda kabisa ya kufunza watoto? Kama mimi nakaanga kunyumba wiki moja kwa mwezi, wiki 3 anabaki na yeye, anabaki na watoto yeye peke. Akiwa mjanja, mambo itakuwaje nyumbani kwangu? Mwanamke mjanja, ukiwa mjanja, hata kama hautawatia watoto kutablo, banafanyaka ujanja hivi. Mtu anafanyaka hiki. Si biko banakuona. Mara nyingine baba yao anakuuliza kitu.
banajua ilikuwa A, wewe unajibia B. Batoto waliona A, unajibia B. Ile roho iko inabaambukia, unaharibisha taifa nzima. Wa mama inabidi mkubali na mtubu. Siwaambie mkuye kwangu, sababu naona hapa mko wa mama zaidi ya 600. Enendeni kwa wachungaji wenu, enendeni kwa waume zenu, mtubu, muombe msamaha, mtengeneze, mumurudilie Mungu wenu, mtengeneze maisha ya ndoa yenu. Maana maisha na damu ya wale watoto ambayo mko mnaharibisha, mnaambukizia mapepo ya ujanja, itakuwa kuvichwa vyenu. Mume wako angejuaga kama utakuwa mjanja, hangeitikaka atukanwe kusudi ya kuoe. Sababu hakuna mtu anaweza tesekea kitu kinye kitakia kumbomolea maisha, kitakia kumbomolea uzao. Narudilia, hasara ya ine ya kuwa mwanamke mjanja, jua ya kwamba wewe uko muharibifu wa maisha ya watoto wako kupitia kuwaharibisha tabia. Bwana tusaidie. Mwanamke mjanja 5 anapotezaka heshima yake. Mithali 11:16. Mithali 11:16. Mwanamke mwenye neema hupata heshima. Ni Kiswahili niko nasoma ya kwangu. Soma ya kwako. Mwanamke anayejulikana kwa hila, heshima yote inapotea. Inapotea kwa bwana yako. Batoto yako wanaweza kuwa batakwambia kitu juu bangali badogo. Saba na komala. Batoto. Bataikuambililia cash. Na kuna siku atakwambia wewe ndio uliwaka baba yetu. Sumu baba yao akufe mbele yako. Ndio maana nimesema kwa kikundi ninayoiongoza ya watumishi wa agape. Ndiyo, agape ni upendo. Na tumeitwa kusaidia watu. Lakini hata misaada yenyewe kuna watu hatutakuwa tunaipatia. Kwa sababu kuna mtu unaweza muona ni mzee wa mwanamke, anafanana na Tesu, anasumbuka, kumbe iko anavuna kile alichokipanda. Yes, watoto wake wameamua kumwacha barabarani kwa sababu ya ujanja mama yao alikuwa nayo, na watoto wamekuja wamegundua ujanja, maana waliishi. Baba alikuwa anasumbuka kila siku, baba alikuwa analia kila siku. Na nimefunza wa baba hiyo mambo ya kufichikiana kama siri. Mwanamke anakusumbua mchumba, unamwekea siri. Mwanamke mjanja haikuwa kuwekea siri, sababu haujui mipango yenye iko nayo. Nitaambia wa baba, hakuna kuwekea mwanamke mjanja siri, sababu mwanamke mjanja iko destroyer, the destiny destroyer of your family, anayehusika na kuharibisha destin ya familia yako. Haiko mtu wa kulindia siri. Bwana tusaidie. Wamama inabidi mjue ya kwamba mko na nafasi kubwa ndani ya familia, ndani ya society. Unapoteza heshima yako kwa watoto, unapoteza heshima yako kubakwe. Sisi wazee hatusemaki, lakini kuna vitu vyenye mwanamke mjanja akiniambia, hata akuwe mkwe wangu, nitameza tu mate, lakini najua ya kwamba huyu ni mjanja, na anayeishi na mjanja iko hatarini. Kwa hiyo ukitaka kuchunga heshima yako mama ndani ya ndoa, uwe mwaminifu na mtiifu kwa mume wako. Haleluya. Mwanamke mjanja anajileteaka matokeo mabaya kwa matendo yake mwenyewe. Mithali 17:12. Apendaye hila hatafanyikiwa kamwe. Soma Biblia. Ukitaka maisha yako ya kujifichikia, ukitaka maisha zako za siri, ukitaka maisha zako za kinyume na regle ya familia, ujue ya kwamba vyenye bitakufikiaka tu. Mama mmoja mume wake akampa pesa kwenda langula masamaki.
alienda langula masamaki, akafika huko, akakutanana na babwana, akajifanya kuwa star wa kwenye kwenda langulia masamaki. Leo huyo mama sasa hivi nawaambia mwenzenu mwanamke, nina picha yake, nina jina yake, sababu naona hapa mko karibu 1000, hakutakosa wenye wanamjua. Huyo mama tulimzika. Alizikwa, alikufa na nini? Alikufa na tension, hypertension, stroke. Kisha kupata babwana bahabara kwenye alikuwa nenda langulia samaki, umoya mubale barabara yake akamuiba pesa zote. Unajua walianza kae, akaanza kuwa na mdanganya na muongezea mtai. Mama anatoka kwenye alienda, si mjanja, hataki shauri, hataki kusikia bwana, hataki kuikala na bwana. Mjanja. Kumbe huyu bwana anajua kama mwanamke wote mwenye anaenda nje ya ndoa yake ni haramu. Mwanamke wote mwenye anaenda nje ya ndoa yake ni kipofu. Mwanamke wote mwenye anaenda nje ya ndoa yake ni mshenzi. Wa mama mwanamke wote anayefungua vitenge nje ya ndoa yake ni nakosa jina ya kumpatia, ni zaidi ya mchawi. Na Biblia inasema msiache mwanamke mchawi kuishi. Ndio. Sasa huyu wabara wa huku kwenye banendaka langulia masamaki, si anamjua mwanamke wote mwenye yuko ndele tabia ya kwenda nje ya ndoa yake ni buchafu, ni muuaji, atarudia tu. Anamuongezea $1000. Unajua mpenzi, mimi nakuongezea hizi pesa, wende uchuruze, tunachanga mali. Bwana kunyumba hajue. Bwana kunyumba hajue. Aliporudi akaleta faida. Habara akamwambia wende tena na avyo. Aliporudi akaleta faida. Saa alikuja na faida ya hizo $1000. Na yeye mama mjanja alikuwa na dola zake 6000. My friends, huyu Habara mama analala pale, kimama kinalala soa kinguruwe. Huyu baba Habara alipakiza bupesa bote. Hii mambo niko na kuambia ilikuwa Nord Kivu. Akavukia Uganda na akajiendea. Kumbe baba alikuwa alishaandaa safari, alikuwa alishaandaa passport. Baba alifika Kampala, akapanda ndege Belgique. Mama alipata bazimu, mama alikufa. Mama anazikwa. Ndaambia bwana yangu nini? Mie bwana yangu nisamehe. Shetani alinidanganya. Wamama wanandoa international muko, usichunge consequence. Ukuya utusumbue na kutuambia shetani alikuingilia. Muda ndo huu. Tengeneza maisha yako. Ujanja kwa wamama ndani ya ndoa, mwisho ya hayo ni kuleta matokeo mabaya. Hasara ya kuwa mwanamke mjanja ndani ya ndoa. Maombi ya mwanamke mjanja haiwezi enda kwa Mungu, sababu Mungu anataka ukweli moyoni, hapana maisha ya hila. Biblia inasema kwenye Zaburi 51:6, tazama wapendao kweli katika moyo, wapendao kweli katika moyo. Biblia inasema kwenye Petro wa kwanza sura 3:12, maana macho ya Bwana huwaelekea wenye haki. Macho ya Bwana, kwa msema mwingine, inasikilizaka maombi ya wenye biko muukweli. Biblia inasema hapa, na masikio yake Mungu husikiliza maombi yao. Wanani? Wenye ukweli, wasemao ukweli. Mwanamke mjanja, ukiwa na mwanamke mjanja ndani ya ndoa, hata mfunge miaka, maombi yenu haitajibiliwa. Haitajibiliwa. Bwana utajiua, utatafuta pesa, unaenda huku vinakatala, unaenda huku vinakatala, utakamata madeni vinakatala, cheka vinakatala. Uko na mjanja, tayari umeingiliwa. Mungu akusaidie mama unayenisikiliza, maana hapa ni kikundi cha wamama tu.
Mwanamke mjanja anazuiaka baraka yote ya mnyumba. Mwanamke mjanja, hasara ya ujanja, nimalizia hapo, hasara ya 8, anaweza kuibomoa ndoa yake mwenyewe. Mithali 14 mstari wa 1. Mke mwenye hekima huijenga nyumba yake, bali mwenye ujinga huibomoa kwa mikono yake mwenyewe. Nikusaidie na mifano ya ndani ya Biblia ya wanawake wajanja. Kamata mfano moja ya jinsi Rebeka alitumiaka ujanja kwa kumsaidia Yakobo kupata baraka za baba yake. Uko nasikia ile ujanja? Ujanja ya mwanamke. Matokeo yao ilikuwa namna gani? Matokeo ya huyu mama Rebeka kufanya mtoto mwingine njoo apate baraka ya mwingine mtoto mwenye baba alikuwa anataka kubariki. Mwanzo sura 27. Matokeo yao ilikuwa gani? Ujanja ya Rebeka. Esau alimchukia sana Yakobo. Yakobo akalazimika kukimbia nyumba. Familia ikafanya nini? Ikaparangana. Ndio wanasemaka kule kwetu Kongo, familia ikasambalana. Hakuna habari mbili, rafiki yangu. Ujanja kwa mwanamke ni uharibifu wa kila kitu. Bwana akusaidie. Mwanaume anaweza kuwa mjanja. Ukiona mwanaume yuko mjanja, wewe mwanamke njoo wa kumsaidia kutoka njia. Unakumbuka kitabu ya Matendo ya Mitume sura ya 5? Anania na Safira. Anania anaanza werevu. Njoo vile tuliambia wa mitume tutatoa shamba yote, lakini mimi naona afadhali tukate kipande. Ewa. Mama angelikuwa haiko mjanja, yeye Safira angeambia baba, hapana, itakuwa ujanja, na ujanja haistahili kwa vitu vya Mungu. Bilifikia wapi? Safira naye akaruhusu mume wake baende mwele uchafu. Baliishia wapi? Bote balikufa. Hasara za ujanja. Ujanja inaleta mauti. Unatandikwa kofi, ulikutiwa vitu vyenye vifai. Watu hawakuwazi yake kukua mvyenye huko mwavyo. Ukisikia sema mwanaume aliua mwanamke, angalisho. Wengi wanakuwaka banaishiwa. Anaona message mtelefone anaishiwa. Huyu ni mke wangu, anatuma rutupu yake kwa mwingine mwanaume. Bwana anaingia mumafiga, anakamata kisha anapiga bibi. Yaani ujanja inaweza fikisha mwenzako kufungwa, kuua, kukufa na matokeo mengine, mpaka watoto wote wanabakia wanajua mama yake na ule njoo mwenyewe balichinjaka juu ya hiki na hiki na hiki na hiki. Ujanja ya wamama. Mama, Mungu awabariki. Ujanja ya Delila ilifanya Samsoni kupoteza nguvu zake. Ilifanya uhusiano wao uharibiwe. Na ikamfanya Delila, nisikie, akabaki mfano mudunia mpaka leo ya usaliti. Kuna vitu shetani anakubeba hapo, unajuazia huko mjanja kusudi tu siku moja na uzao yako kwenye itakuwa inapita, batu watakuwa wanasema ya mama yake na haba njoo ule. Tunabariki tena neno hii. Shabaha yangu ni kwamba Mungu asaidie mama mmoja hapa apate kutunza familia yake. Mama Wanandoa International, Bwana wabariki kwa jina la Yesu Kristo, amen. Baba wanalia, baba wanalia, baba wanalia, baba wanahitaji wasaidizi, amen.
Wababa hawahitaji wapinzani. Hapana. Mwanzo 2:18. Si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Kama haufanani na bwana yako, kama hauko mtiifu kwa bwana yako, ndo mie Bamwesa mimi nasemaka, kuna vitu mnaitaka ndoa yenye haiko ndoa. Ndoa haiko kwenda mbele ya padiri. Ndoa haiko kuja kwa ofisi ya Bamwesa ni wabariki. Ndoa haiko kuvalishwa pete. Ndoa ni makubaliano ya roho. Mtu anaitwa mke ameandaliwa ili kufanana na mume wake. Kama hatufanane, hata tuvae pete, hata tufanye biashara, hatuko katika ndoa. Kinachoonyesha ya kwanza kama watu ni wanandoa ni roho za hawa watu kukutana. Katika njaa wanasapotiana, katika shibe hakuna kile kinapoteza mwelekeo. Sababu watu ambao hawako wanandoa, wamama mnisikie vizuri, mkikuwa hamuko wanandoa, pesa ikipatikana ndani ya nyumba hewa inabadilika. Wanandoa wa kweli, muwe katika njaa, muwe katika shibe, wanabaki wanafanana. Kufanana kunini? Kutabia, kumatendo, umoja katika kila kitu. Sasa mama, ukisha kuwa mwenye unafanya, bwana anaanza kosa position. Bwana ajue tena afanye nini. Bwana anajikuta anakuwa insecurize. Bwana anajikuta anajuta, lakini hana kwa kusemea. Hiyo sio ndoa. Mwanamke mjanja unayenisikiliza, badilika. Mwanaume anahitaji msaidizi kwa ushirikiano, anahitaji msaidizi kwa ushauri na hekima. Mfano, Abigaili alitumia hekima kuzuia maafa ndani ya familia yake. Abigaili, Bwana tusaidie. Wamama, Bwana tusaidie. Wababa wanahitaji msaada kwa kutimiza kusudi la Mungu. Mungu alimfanya mwanamke kusudi amsaidie mwanaume kufikia kumaliza wala kufikia kutenda mapenzi yake. Mwanamke anapokuwa msaidizi kwa mume wake kihisia na kiroho, mke anaweza kumtia mwanaume moyo wakati za changamoto. Hiyo ndio mnaitwa kufanya. Lakini msaidizi kwa kubomola, msaidizi kwa kukosesha mwingine amani, msaidizi kwa kuiba mali ya familia, msaidizi kwa kuleta mapepo, msaidizi kwa kuleta laana. Unaenda nje ya ndoa yako, unakutanana na wengine watu wenye biko na mapepo zao. Niliambia wamama kwenye kikundi ya Agape, hata ikiwa bishop, hata ikiwa mchungaji anayekuambia mzini, na wewe mama tu pale meno ya kunuka, pepo mkubwa, ibilisi mzima. Unajua ule bishop mweko na kufungula vitenge, unajua ameisha lala na wengine wanamke ngapi? Njoo kazi yake ule kichwabui mwingine. Mama anayeleta laana mnyumba kupitia ujanja, ni kusema hiyo sio ndoa. Ndio mimi nilikuwa nawaambia. Maana ili ndoa iitwe ndoa ni wakati watu vichwa vinapatana, akili vinapatana, watu wanafanana. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Wamama, tujitafute na tujitengeneze. Ninaamini kwa leo hiyo itakuwa inatosha. Bwana mbariki mtu mmoja hapa. Mjambo tena wamama wanandoa international. Narudia tumalizie somo letu la magharibi. Tulianza neno linalosema hasara za kuwa mwanamke mjanja. Hasara ya kuwa mwanamke mjanja. Tumesema mengi kwa kipindi yetu ya asubuhi. Magharibi hii nataka tu nimalizie na hasara 3. Mezali 12 mstari wa 4, Biblia inasema mke mwema ni taji ya mumewe, bali yeye atendaye mambo ya kuaibisha ni kama ubovu mifupani mwake.
Asubuhi nilikupatia hasara 8. Hasara ya 9 nasema mke mjanja anaweza kufupisha maisha ya mume wake. Bwana atusaidie. Mithali 17 mstari wa 12 Biblia inasema moyo wa furaha ni dawa nzuri, bali roho iliyopondekana huikausha mifupa. Mwanamke akiwa mjanja, na unajua wewe mama au mume wako akijua ya kwamba uko mjanja, hakuna siku bwana yako atakuwa na amani mroho. Mambo mengi ambayo wengine wanaume wanafanyaka wenye banaaminia babibi yabo, bwana yako hawezi kuifanya. Baba Mungu amsaidie mama umoja hapa wa Mama Wanandoa International. Mama akiwa mjanja anaweza kumuua mume wake mapema bila huyu mama mjanja kutaka, bila yeye kujua. Ndio maana nilikwambia mapema asubuhi kwamba mtu kwa kuwa mjanja anakuwaka anafungwa macho. Maana moja strategies za shetani kumbeba mtu ni kuanza na kumfunga macho. Anakuiba akili, anakufanya unajiwazia kuwa kenye hauko, anakufanya kujiwazia kujua zaidi ya watu wote, anakufanya unafikiri wewe ndo muyuwai, wewe ndio unajua na kuzidi bwana yako. Sasa unapoibwa akili, unakuta sio wewe tena, bali ibilisi shetani muweye mkichwa yako. Na huku unaweza kumuua mume wako bila wewe kutaka. Wewe mjanja unamchinja mume wako. Kama sisi tunaendaka safari na tunajisikia roho inatulizana na tunafanya makazi kwenye tulienda, na mnaambiliwa kwenye baba yenu Bamwesa alienda alichapa kazi, na mnaona tunapewa International Certificate of Excellence, ni sababu tunakuwa tunatumika, roho zinatulia. Unajua mama nyumbani iko kumagoti, iko naniombea. Haleluya. Wa Mama Wanandoa International, unapokuwa mjanja unaweza kucontribute kwa kifo ya mapema kwa maisha ya mume wako. Bwana atusaidie. Haleluya. Narudilia tena, mimi nasema hivi, mama unahitaji kuomba Mungu apate kukusaidia, sababu unaweza kuwa mjanja na huku katika ujanja wako mume wako alishashindwa vya kufanya, na hivi tayari anaanza kukauka mifupa, hajue ya kufanye nini, hajue kama akufukuze, hajue kama akivisema nje anatiletea aibu. Bwana anaanza kaenda anakauka. Baba fulani, mbone weye mwili liendaka, kimama kiko kinavimba na uvimba sawa nguruwe, lakini baba anakauka, baba anakauka. Kumbe baba alishajikuta amepoteza yenye likuwaka maono yake, mipango yake, maisha yake, anaiona anapoteza, hata rudi tena nyuma. Baba anaanza kauka. Huyu nikimtia mkazi napatia wengine babona mwanamke, huyu nikimwachia pesa aende ajenge nyumba, ataiba ndani aende naye afanye naye vingine. Huyu yani baba aliwazaka anapata msaidizi. Sasa kazi zote ulipashoka fanyia bwana yako, anakuja jikuta hakuna kenye unaweza fanya. Tofauti na hayo, ndoa inakuwa ndoano.
inamubania mshingo na ingine nakia mubana mumbavu, hakuna vya kufanya. Baba anakuwa na woga mpaka ya kusafiri. Baba iko na woga ya kufanya kazi. Baba iko na woga mu kila aspect ya maisha. Niko na saidia ndoa ya mtu mmoja hapa magharibi ya leo. Mungu akuwezeshe mama. Ule bwana atakufa mapema na utabakia mjane. Na ingine kitu, akichoka atakufukuza. Sababu hakuna mwenye anaweza etika akufe juu ya mwenzake. Atakufukuza. Na saa unafukuzwa. Nilikuwa nasema mwanamke mjanja, mwisho yako ni kufukuzwa au kuua mume wako mapema. Kama mume wako alishagundua kama wewe ni mjanja na anaona maisha yake yanaelekea kufa, na akikufa wewe utabakia unaenjoy ile ujanja yako ya mapepo, ule baba atakufukuza. Nisikia vizuri, hakuna mwanaume mwenye anaheshimiaka 100% mwanamke mwenye alitoa mwingine ndoa. Wapi? Kuaminiwa kwa mwanamke mwalitoshewa mundoa au mwenye alifukuziwa mundoa, kuya aaminiwe kwenye alienda. Sumu ukuwe ulikuwaka habara wa ule bwana na uko mwako mbele ya ule bwana wetu uko maraya. Wa mama wanandoa international, simulinialika kusudi mpate shindano. Pokeeni dawa hiyo na iwasaidie. Samani ya mwanamke ni wakati iko mundoa, ni wakati iko na bwana. Chunga bakufukuze, uone miaka utafanya mbele upate mwenye atakubali kuwewe kunyumba. Swali ya kwanza inakuwaka, alikuwaka alishaolewa? Ndio. Alitoka mbunyumba na watoto ngapi? 5. Huyu mwenye mwenzangu alishindwa naye, mie njo ndamuweza. Narudilia, sumu akuwe alikuwaka na zini na wewe na uko mbunyumba yako, uko na bwana wewe. Kama kichwa yako iko sawa, wa mama wanandoa international unayenisikia, kama kichwa yako iko sawa, ule mwanaume mwenye alikutoa mbunyumba anaweza ndo kuheshimia kweli? Itakuchukuaka miaka upate kwanza neema ya kuokoka, sababu uliingia mundoa ya ule bwana na uko malaya. Kubali kwanza hiyo, yani ulitoka kwako mubumalaya ukakuya jileta mu maisha ya bwana wa watu mubumalaya, au mu maisha ya kijana wa watu katika umaraya wako. Inabidi upate neema kwanza ya kutubu, inabidi upate neema ya kutengeneza, inabidi upate neema ya kuacha hiyo roho ya kwenda unazini na uko mndoa. Inabidi upate neema ya kupata kibali kwa huyu bwana mwenye alikuoa wa pili au watatu sijui, kusudi ile mawazo ya kukuwazia kama vile ulikuwa unazini naye na njoo ulishaka viacha. Inalomba neema isiyokuwa ya kawaida. Usimdharau mume wako, usicheze na mume sababu uko naye. Niko narudilia, mimi nasema hivi, mke mjanja anaweza fupisha maisha ya mume wake. Ndio, kuna wake wajanja wanafupisha maisha ya waume zao kwenda na kutana na wanaume wengine nje. Ni wangapi walipigwa masasi na waaskari? Mama yuko mubunyumba lakini iko na zini na basoda. Mama yuko mubunyumba lakini iko na zini na bapolisi. Mama yuko munyumba lakini iko na zini na bavolere ya mearme, bamwizi wenye kumiliki silaha. Banakiwa na pasula bwana nani? Mama yuko anazini na barafiki yake na bwana, kusudi ba bwana bajifikirie kuwa huru, banapatia mwenzao sumu, na kiisha kuua mwenzao unabakia unahangaika. Mwanamke mjanja ni kama umbwa yenye magonjwa, kwetu wanasemaka ya rage. Mungu amsaidie mwanamke mmoja hapa apate kuomba Mungu kumfungua na kumwachilia,
kutoka kwenye hii roho ya ujanja, maana shabaha ya hayo ni kukubomolea, ni kukuharibishia wewe mwenyewe. Pokea ufungulivu katika jina la Bwana wetu Yesu. Pointi ya pili magharibi ya leo, na kwenye nitamalizia, mama unayenisikiliza, mama mwanandoa international, tunahitaji roho wa Mungu juu yetu. Unahitaji roho wa Mungu juu yako. Tofauti na hayo, pointi ya 11 inasema mwanamke mjanja anaweza kuharibu ushuhuda na jina ya familia yote. Tabia za ujanja, fitina, udanganyifu, mukomo buchonganishi, kusemea wengine bongo, kuchonganisha watu, kujitafutia sheria kwa kinguvu, kufanya vitu vyenye unajiwazia huko. Biblia inasema kuna njia inayomfanania mwanadamu nzuri, lakini mwisho wake ni mauti. Mama, usipojazwa na kuongozwa na roho wa Bwana, Roho Mtakatifu, ujanja itakutawala na utajikuta wewe ndio unapoteza. Mwanamke mjanja ndani ya ndoa anaweza haribisha ushuhuda na jina ya familia yote. Watoto wanaitwa watoto ya mbaraga, wengine wanaitwa watoto ya malaya, wengine wanaitwa bibi bwana yake na sutwa, mwingine anaitwa bwana yake na mjanja, bwana yake. Na zaidi ya ujanja unaweza pia itwa mchawi. Nilikwambia ujanja iko pia zaidi ya uchawi, sababu mchawi anafanya tu uchawi, lakini mjanja iko na umoja wa maovu. Nasema umoja ya maovu ndio yenye iko mkichwa na mumatendo ya mjanja. Mwanamke mjanja anaharibisha jina ya familia yote. Biblia inasema nini? Kwenye Mithali 14 mstari wa 1, kila mwanamke mwenye hekima huijenga nyumba yake, bali aliye mpumbavu huibomoa kwa mikono yake. Mithali 22 mstari wa 1, sikia we mjanja, pepo mkubwa, heri kuchagua jina njema kuliko mali nyingi, na kibali chema kuliko fedha za dhahabu. Huko tu unataka upate mali, huko unataka na wewe tu kuwe na kitu, huko unataka na huko mundoa, lakini huko unajitakia na wewe ukuwe na vyako. Sasa vyote vyenye unaweza kuwa navyo nje ya kwa bwana yako, nje ya kwa watoto yako, bitafalia nini? Mathayo 5:16, vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema na kumtukuza Baba yenu aliye mbinguni. Haleluya! Mke mwenye hekima anakuwa msaidizi wa kupeleka familia kumpendeza Mungu. Mke mjanja anaweza peleka familia yote kuzimu. Mke mjanja anaweza leta matengano katikati ya baba na badada yake. Mke mjanja anaweza kukutenganisha na wadogo zako. Mke mjanja anaweza kutenganisha na wazazi wako. Mke mjanja anaweza kutenganisha na wazazi wake pia, yeye mjanja, na anawaonyesha kama wewe ndo mtu mbaya. Mke mjanja hakuangi na rafiki. Hakuangi na rafiki mzima. Nilikuwa nakuambia kwa kumalizia, nasema hivi, mwanamke mjanja hakuangi na rafiki mzima. Angalia wanao unatembea nao, hata kuwa kwao. Ukitaka kujua mwanamke mjanja, hakuangi anashirikiana na mtu wote mwenye anaweza mkemea kosa. Hashirikianake na mtu wote wanaweza mkaripia. Akijua tu kama huyu mtu anaweza nikemea kosa, anaachana naye. Anashirikianaka tu atana bakwabo au na bakubukwe yake au na wale barafiki yake ba mapepo ba mubarabara, kuvenye wanaweza kumusapoti katika upumbafu na ujinga wake. Bwana kusaidie. Weye mama,
unayekuwa na neema ya kuwa katika kikundi hii, ya wanandoa, wamama wanandoa international, wewe uliyepata neema ya kusikia neno hili, unahitaji Roho Mtakatifu. Unahitaji Roho wa Mungu akusaidie. Usije ukajikuta wewe ni muuaji wa maisha ya mume wako, muuaji wa maisha ya watoto wako. Utakiaga kufa wala kuzeeka, ushachonaribishia watoto jina. Batoto ya fulani wale, batoto ya ule mama wale, batoto ya ule mama mwenye bwana yake alikufaka juu ya hiki na hiki. Unachonaribisha watoto na roho mbaya. Watoto wote wanajua tabia yako, wewe ni mwongo. Watoto wote wanajua wewe mzinifu. Watoto wanajua mama mnyumba lakini mwizi. Watoto wanajua mama mnyumba lakini anasumbua baba. Watoto wa mnyumba wanajua mama anaenda katwaliwa kila siku kwao. Watoto wa mnyumba wanajua sema mama analalaka nje. Watoto biko watoto lakini biko wanabasoma. Mama uko unanisikia? Hakuna raha nje ya ndoa. Hakuna raha nje ya bwana yako. Baki kupatia wale bwana wenye wao unawaza balazima na banazidi mume wako leo. Unaweza sema mnirudishie bwana yangu. Utasema unalelewa na malaika. Utaona bwana yako ni wa ajabu. Niko na mifano nyingi ya wamama waliotania, waliojifanya wajanja mbele ya waume zao, ambao leo wako wanatoa machozi. Na sababu ujanja wao ulijulikana nafasi yote. Nani atawasemea? Nani atawarudisha? Waliheshimiwa, walipewa sifa, wakajiona wanakuwa waajabu. Walitoka ndani ya ndoa zao, walidanganywa na waume wa nje. Wengine wanadanganywa na wenzao wanawake. Mwanamke mwenyewe anakudanganya, yeye mwenyewe aisha tembea na wanaume 5, aisha olewa mu nyumba 4, hakuna bwana mweko naye. Unadanganyika sasa fulani anaendaka Chiriki, fulani anaendaka Dar es Salaam. Ule mweko na kudanganya, yeye iko na bwana. Wala unafikiri hamuhitaji. Imagine. Bwana kusaidie mama. Bwana kusaidie ndugu. Bwana kusaidie binti wangu. Jifunze kupiga pepo ya ujanja. Pepo ya ujanja inakuyake inaingia pole pole. Siku nitapata muda nitakupatia nini inayofanya mwanamke kuwa mjanja. Nini inakuwa chanjo ya ujanja kwa wamama. Nini inaharibishaka wamama sometimes hata pasipo wao kutaka. Nini inawaharibisha? Ujanja angalisho. Mwanamke mjanja anaweza tenganisha kaka yake na badada yake. Anakuonyesha badada yako wote ni balozi. Mwanamke mjanja anaweza kuonyesha mpaka na mama yako ni mlozi, unamkimbiza munyumba. Wangapi nimeshauria, wangapi nimeongoza. Unajifunza ndoa, unakuta mwanamke mjanja sana sana. Kwa hiyo wamama mnaonisikiliza magharibi ya leo, Bwana awasaidie, Bwana awabariki, Bwana abariki neno lake. Mjenge ndoa zenu vizuri kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen.